Dobar dan svima i dobrodošli na konferenciju za novinare Mladena Obradovića. Tema naše današnje konferencije je Stop duhovnom i moralnom teroru. Naši današnji učesnici govorit će o stavovima srpskih rodoljuba povodom problema agresivne i antihrišćanske propagande. Danas će nam se obratiti profesor dr. Srđa Trifković, zatim Stefan Stamenkovski, gospodin Mladen Obradović, gospodin Ivan Ivanović i gospodin Stanislav Gašparovski, ko-predsjednik Saveta Sabora dijaspore. Prvi će nam se obratiti profesor dr. Srđa Trifković. Izvolite. Zamislite u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, ili u Tripoliju, ili čak bliže u regionu, kako se to kaže, u Tirani, Prištini, Sarajevu ili Novom Pazaru, da američka ambasada zdušno podržava LGBT aktiviste i insistira da vlade dotičnih zemalja ili u slučaju Prištine samoproglašene kvazi države dopuste održavanje takozvane parade ponosa. Pa onda zamislite još da u dotičnim centrima aktivisti prikazuju Muhameda u mrežastim čarapama i sa visokim štiklama, našminkanog sa naruženim usnama. I zamislite da predvodnik tog cirkusa u bilo kom od navedenih gradova kaže da sve džamije treba porušiti i da mrzi Allaha. Pa zamislite sada da se sve to dešava, a da američka ambasada i dalje smatra da bi bio veliki propust kada Saudijska Arabija ili Libija ili Republika Kosova ili Albanija ili Muslimanija bosansko-hercegovačka ne bi dopustile održavanje takvog show programa. Vidite, sve se to, nažalost, ne može dogoditi. Jer kada su muslimani gnevni, Amerikanci su manji od makovog zrna. Posle ubistva ambasadora Christophera Stevensa i još trojice američkih diplomata u Bengaziju pre 2 nedelje, i predsjednik Obama i državni sekretar Clinton su dali saopštenja u kojima su prvo osudili one koji su napravili onaj patetično amaterski video i istakli da Amerika odlučno se suprotstavlja zloupotrebi slobode govora u svrhu vređanja verskih osjećanja drugih, pa su tek onda osudili nasilje koje je dovelo do smrti 4 diplomata, uključujući i samog ambasadora. Dakle, citiram iz sećanja, ali mislim prilično precizno, da su i Obama i Clintonova rekli da je nedopustivo zloupotrebljavati slobodu govora i slobodu izražavanja u cilju vređanja verskih osjećanja drugih. Međutim, nije se oglasila ni američka ambasada, ni State Department sa osudom 3 bogohulne propalice, one 3 ruskinje zvane Pussy Riot, koje su skrnavile hram Hrista Spasa u Moskvi. Da se kojim slučajem neki pripadnik, recimo, Arijevskog bratstva u Americi, na sličan način ponašao u nekoj tradicionalno crnačkoj baptističkoj crkvi ili sinagogi ili džamiji, budite sigurni da bi došao na udar federalnih zakona protiv takozvanih hate crimes, zločina mržnje, i da mu ne bi ginulo jedno 7, 8 pa i možda i 10 godina robije. A kada ove 3 ruske propalice dobiju patetično neadekvatnih 2 godine, digne se huka i halabuka i nikom ne pada na pamet, ni u State Departmentu, ni u Beloj kući, da osudi ponašanje koje brutalno vređa osjećanja 350 miliona pravoslavnih hrišćana, a u širem smislu i 1.800.000 do 2 milijarde hrišćana svih mogućih denominacija. Na isti način, kada njihov proteže u Beogradu kaže da crkve treba rušiti i da Boga mrzi, i pritom krajnje neukusno i vulgarno
dodaje da sanja o fistingu sa čovekom čiji fizički hendikep to ne dopušta. On je i dalje miljenik te iste ambasade i tog istog State Departmenta. Gospodo, dame i gospodo, to je skandalozno. To je nedopustivo, jer to znači na najbrutalnije izraženom terenu da američka administracija ima dvostruke aršine, da ono što je uvredljivo za jedne nije uvredljivo za druge, da ono što je nedopustivo u odnosu na muslimane je savršeno dopustivo u odnosu na pravoslavne hrišćane. Prema tome, odgovor Srbije na dalje eventualne pritiske u smislu Parade ponosa 2013. 14. 15. 20. ili bilo koje druge godine treba da bude ne protivimo se tome u principu, jer oni taj princip neće prihvatiti i neće ga razumeti, već jednostavno zašto bi Srbija uvek morala da bude u svemu lider u regionu? U ovom slučaju odričemo se te počasti, iako nam laska to što ste nam tu čast ponudili. Kada bude održana Parada ponosa u Prištini, u Novom Pazaru, u Sarajevu i u Tirani, bit će nam zadovoljstvo da podržimo i njeno organizovanje ovde. Naravno, implicirani sarkazam će biti svima jasan, ali niko neće moći logički ili moralno da takav stav pobija. I napokon, fašizam je ofucana floskula i već smo čuli milion puta sa levo-liberalne strane da kogod se ne slaže sa njihovim stavovima je fašista. I taj redukcio ad Hitlerum traje već decenijama. U ovom slučaju, fašizam, stricto sensu, kao u fenomenološkom smislu, treba tražiti upravo među organizatorima i pobornicima te parade. Jer koje su karakteristike fašizma? Totalitarno stanje duha i svesti, ekstremna netolerantnost prema neistomišljenicima i krajnji antagonizam prema tradiciji i iznad svega prema hrišćanskoj veri, kombinovan sa radikalno modernizujućim projektom razbijanja svih oblika društvenog povezivanja, uključujući i porodicu kao temelj spontane društvene tradicionalne organizovanosti, a u ime ideoloških postulata koji u jednom pakovanju mogu da uključuju ein Volk, ein Reich, ein Führer, a u drugom slobodu, demokratiju i ljudska prava, ali zapakovane po ukusu postmoderne i antihrišćanske zapadne postmodernije. Dame i gospodo, Srbija srećom još nije zrela za prepakovanje po tom receptu i po tom formatu, i ako oni koji smatraju da treba prihvatiti teror šačice agresivnih, hristofobnih i u krajnjoj liniji totalitarnih marginalaca nad 7 miliona Srba i drugih žitelja ove zemlje koji su uvređeni i poniženi ovim svime što im se servira iz godine u godinu, onda jedino mogu da konstatujem da je jedan od preduslova Srbije da opstane upravo da ne bude deo briselske Evrope i vašingtonskog novog svetskog poretka koji nam tu gadost, tu ljigavost, taj sunovrat, taj protivprirodni sodomistički pakao nude kao preduslov naše kvalifikovanosti da živimo kao sav ostali normalan svet. Hvala. Zahvaljujem profesoru Trifkoviću i dala bih reč gospodinu Stanislavu Gašparovskom. Izvolite. Pa ja bih iskoristio ovu priliku da pročitam poziv koji smo mi poslali preko interneta, a ja već je najavljeno govorim u svoje lično ime i u ime dijaspore
u kojoj sam proveo 46 godina i potpredsjednik sam Saveta Sabora dijaspora. Inače, živim i radio sam u Londonu. Stop duhovnom i moralnom teroru. Njegovoj svetlosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju, predsjedniku Republike Srbije gospodinu Tomislavu Nikoliću, predsjedniku Vlade Republike Srbije i ministru unutrašnjih poslova gospodinu Ivici Dačiću, prvom potpredsjedniku Vlade zaduženom za odbranu, bezbednost i borbu protiv korupcije i kriminala i ministru odbrane gospodinu Aleksandru Vučiću. Poštovana gospodo, obraćam vam se u ime srpskog naroda i ogromne većine građana Republike Srbije sa molbom da kao najviši predstavnici Srpske crkve i države, koristeći sve zakonske mogućnosti, preduzmete odgovarajuće mere i sprečite održavanje takozvane parade ponosa, zakazane za 6. oktobar 2012. kao i drugih sadržaja celonedeljne manifestacije Beograd Prajda, kojima se na najgrublji način vređaju osjećanja svih hrišćana. Već sam slogan po kojim se održavaju homoseksualne manifestacije, ljubav, vera, nada, kao i datum početka 30. septembar, predstavljaju otvorenu uvredu za sve vernike, budući da se upravo tog dana u pravoslavnoj crkvi molitveno proslavlja uspomena na sve te mučenice, veru, nadu i ljubav i njihovu majku Sofiju. Osim toga, za 1. oktobar je najavljena ni manje ni više nego tajna večera, dok je za 3. oktobar planirana izložba švedske umetnice Elisabeth Olsson Wallin sa fotografijama u kojima je Gospod naš Isus Hristos predstavljen u svetogrdnim pozama sa homoseksualcima, transvestitima i HIV pozitivnim osobama. Gospodo, ovo je do sada u Srbiji najveća uvreda i provokacija upućena ne samo pravoslavnim, nego i drugim hrišćanskim vernicima koji žive u našoj zemlji. Ovo je najveći izazov moralnom kredibilitetu države. Za opstanak jedne nacije nije važno samo ekonomija, već i moral, odnosno skup etičkih i duhovnih vrednosti koje jednom narodu omogućavaju samopoštovanje, fizičko i duhovno zdravlje i normalan istorijski razvoj. U ovdašnjim medijima se već godinama govori o ugroženosti prava raznih marginalnih grupa, dok se tradicionalne vrednosti kojima je privržena ogromna većina našeg naroda izvrgavaju ruglu. Ogorčeni narod opravdano postavlja pitanje da li u Srbiji ima nekoga ko brine o pravima većine. Dozvolite da vas podsjetimo da je upravo ta većina vas izabrala sa mandatom da zaštitite individualna, socijalna i duhovna prava vaših birača. Stoga vas još jednom pozivamo da učinite sve što je u vašoj moći kako bi se zaustavio duhovni i moralni teror manjine nad većinom. Potpisali smo se kao narod Srbije. I ja bih toliko rekao za sad, kasnije ćemo još razgovarati. Sljedeći će nam se obratiti gospodin Ivan Ivanović. Izvolite. Pa evo, kao što ste svi svesni, već više od jedne cijele decenije srpski narod i srpska država suočena je sa jednim velikim problemom, a to je problem preko kojeg žele da dođe do duhovnog podrivanja srpske nacije i srpskog društva. I iz godine u godinu mi smo suočeni sa tim problemom i svake godine smo se trudili da nekako razotkrijemo čitavu tu famu koja se dešava oko LGBT aktivista. I kao što se zna, naš pokret kojem ja pripadam, Srpski narodni pokret naši, pre 2 godine podneo je jedan dokument Ustavnom sudu u kojem smo tražili zabranu LGBT organizacija i naveli smo konkretne prekršaje u kojima su oni prekršili najveći pravni akt Republike Srbije, odnosno naš Ustav. U to vreme vlada koja je bila vlada Borisa Tadića čak nije nikada do sada ni uzela u razmatranje sve to što smo izneli.
Tako da 2012. godine mi se nalazimo ponovo u situaciji da ponovo pominjamo na iste situacije u kojima LGBT aktivisti pozivaju na rušenje crkava, pozivaju na paljenje i drugih verskih objekata, zatim zakazuju izložbe koje ni u jednom normalnom i zdravom društvu ne bi mogle da budu održane i koje vređaju većinsko stanovništvo Srbije. Država koja ćuti povodom svih tih takvih stvari ne može se smatrati ozbiljnom državom. I mi kao pokret danas u 14 časova pustit ćemo saopštenje koje će stići na sve e-mail adrese redakcija i vas novinara koji ste ovdje. Uradili smo zakon o zabrani gej propagande kao što je urađen i u Ruskoj federaciji i taj zakon će biti poslat, već je okačen na našem sajtu www.našisrbija.org, a bit će poslati na sve redakcije. 3 tačke koje su osnovne na kojima će se bazirati zakon, to je da se zabranjuje svaki oblik i vid gej propagande i isticanje njihovih simbola, posebno se tiče maloletnih lica i dece i zabranjuje se nazivanje moralnog ponašanja homofobijom. Jer upravo svih ovih godina oni su nazivali sve ljude koji se protive takozvanom LGBT aktivizmu, nazivali su homofobima. Niko od nas u principu nema ništa protiv ljudi koji su homoseksualci, ali koji ne traže svoja prava i žele da od jednog društva koje počiva na hrišćanskim normama prave nešto što zaista nema veze sa našim narodom. Mi smo svjesni da se svi ti LGBT aktivisti finansiraju od stranih agentura i zapadnih ambasada i to je upravo suština, jer oni žele da promene uopšte nešto što se tiče čitavog našeg društva, kako je bazirano naše društvo i uopšte kulture i svega onoga na čemu su vaspitavane generacije i generacije Srba. I ovaj zakon koji smo podneli, nadam se da će pokazati da li neko uopšte od poslanika u našoj skupštini želi da uzme ovaj zakon u razmatranje i da ga podnese kao predlog zakona. Jer svi se pozivaju na hrišćanstvo, svi se pozivaju na Srbiju, svi se pozivaju na kulturu, jer sada je došao trenutak da se konačno raščisti da li su stranke i pozicije i opozicije svjesne u kakvoj se situaciji nalazimo i da li konkretno žele da urade nešto za svoj narod. I ovom prilikom pozivam poslanike naše skupštine da vidimo, da utvrdimo da gde su ti veliki srpski domaćini koji se svaki dana pozivaju preko novina i govore o tome kako su za Srbiju. Evo, dobijaju konkretan predlog zakona koji je uradio naš pravni tim, koji je, slobodno mogu reći, savršen u tom smislu što će uzeti i obuhvatit će sve ono o čemu smo pričali u proteklih godina i u onome što zapravo LGBT propagatori krše zakone svih ovih godina. Taj zakon, kažem, ponovo će regulisati te stvari, a posebno je bitno da dođe i do donošenja tog zakona, pošto vidimo da se pojavljuju i različiti drugi oblici devijantnog ponašanja u zapadnim zemljama i mi možemo tokom narednih godina sigurno računati na to da će se pojaviti ljudi koji će želeti da prihvate i različite druge devijantne pojave u Srbiji. Ako dođe do usvajanja ovakvog zakona, nama će biti mnogo lakše da se u nekom budućem periodu obračunamo i sa drugim devijantnim pojavama koje će se pojavljivati. Toliko za sada, hvala. Zahvaljujem gospodinu Ivanoviću. Sljedeći će nam se obratiti gospodin Stefan Stamenkovski. Izvolite. Hvala. Dame i gospodo novinari, u svoje lično ime i u ime Srpskog sabora Zavetnici i pokreta kom pripadam i u ime svih nas želim da vam se zahvalim što ste se danas uopšte i pojavili na ovoj našoj konferenciji za štampu. Nažalost, nemamo često prilike da u javnosti govorimo o stavovima najvećeg dela srpskog naroda, jer su mediji definitivno pod kontrolom određenih krugova i centara moći koji ne rade u korist srpskih nacionalnih interesa. Nadam se da ćete ovo što smo danas ovdje iznijeli i što ćemo reći preneti onako kako to dolikuje, jer smo do sada imali priliku da nas nazivaju klerofašistima i raznim drugim imenima samo iz razloga zato što se zalažemo za osnovne moralne principe i načela koji su utkani u dušu srpskog naroda. Moji prethodnici su već rekli dosta stvari o kojima sam ja želeo da govorim, pa ću se ja fokusirati konkretno na to da objasnim da kampanja i propaganda koju radi navodno organizacioni odbor parade ili Pride Weeka, kako ga oni nazivaju, uopšte nije uperen u smislu promocije homoseksualaca i njihovih prava, već je direktno uperen strogo i samo protiv interesa države Srbije. Ja ću vam navesti samo nekoliko
manifestacija ili performansa, kako oni to nazivaju, koje su oni organizovali u ovoj nedelji, i ni jedan od njih ne govori u korist ili za prava homoseksualaca i homoseksualne manjine, već strogo protiv interesa države. Kao što je gospodin Gašparovski iz dijaspore, moj prethodnik, rekao, prva u nizu njihovih manifestacija ili performansa bila je ta da se na veliki hrišćanski praznik mučenica Vere, Ljubavi, Njade i majke im Sofije organizuje performans u kome se 2 muškarca i 2 žene venčavaju, s tim da su se te 2 devojke ujedno i ljubile u centru grada u Knez Mihajlovoj. Ja bih hteo da istaknem da je jedna od osoba koja je učestvovala u tome, devojka koja je bila obučena u venčanicu, članica ili aktivista Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić, da je na svojim blogovima, internet prezentacijama u više navrata podržavala nezavisnu državu Kosovo, nelegalne institucije, da je odlazila tamo i da se upravo postavlja pitanje ko finansira te ljude, jer je očigledno da se oni bave samo onime što razgrađuje srpsko društvo, srpsku tradiciju, kulturu i samu državu. Druga akcija, to jest projekcija filma na koji bi se takođe posebno osvrnuo, to je film Klip. U tom filmu nijednom rečju se niti pominju, niti se ne govori se uopšte o homoseksualcima, njihovim pravima, već se govori o tome da je srpsko društvo retrogradno, govori se o tome da srpska mladost je devijantna, da se ne ponaša u skladu sa normama i vrednostima koje mi gajimo kao država. Takođe bi se posebno nadovezao na to da u filmu koji ima puno eksplicitnih scena seksa, uživanja narkotika, glume maloletni glumci, a podsjetio bih vas da prema članu 185 stav 2 Zakona Republike Srbije, ja ću ga i pročitati, ko koristi maloletnike za proizvodnju slika, audiovizualnih ili drugih predmeta, pornografske sadržine ili za pornografsku ili u pornografskoj predstavi, kazna zatvora je zaprećena od 6 mjeseci do 5 godina. Dakle, mi tražimo i da se ispita i procesuira kompletna organizacija i ljudi koji su radili na tom filmu, jer glumica koja je glumila u filmu imala je 14 godina kada se film snimao. Dakle, to je protiv zakona države Republike Srbije u kojoj živimo. Naglasio bih da je film zabranjen za prikazivanje u Ruskoj federaciji, da je ministar Ruske federacije za kulturu, gospodin Medinski, i kao ministar i kao umetnik, jer je on režiser, i kao čovek kritikovao taj film, da je Rusija 2010. uvela jedan mlad zakon koji takođe predlažemo da se usvoji. Ja ću vam pročitati i ruski zakon kako glasi. Zakon je o zaštiti maloletnika od informacija štetnih po njihovo zdravlje i razvoj. U obrazloženju koje je gospodin Medinski naveo je rečeno da film obiluje scenama eksplicitnog seksa i pornografije u čijem snimanju učestvovalo maloletno lice. Dakle, sve ono što sam naveo trebalo bi primeniti u državi Srbiji, ljude, kao što sam rekao, iz organizacije filma uhapsiti, privesti pravdi i suditi im na osnovu toga. I takođe treba da se ispita zašto je Ministarstvo kulture učestvovalo u finansiranju tog filma. Dakle, gej populacija u Srbiji ili organizacioni odbor Parade ponosa, kako je oni nazivaju, ne bavi se svojim pravima, bavi se strogo i jedino time da što više razgradi i oslabi našu državu u trenucima kada mi treba da se bavimo opstankom Srba na Kosovu i Metohiji. Nama je država okupirana, država i nacija su u velikom problemu, imamo preko 250.000 izbeglih iz Kosova i Metohije i to je jedini problem koji mi treba da se bavimo. Meni je žao što mi kao nacionalisti uopšte moramo da trošimo energiju na ovakve stvari koje ne bi trebale ni da se pominju, i zato i mi kao pokret u potpunosti podržavamo inicijativu Pokreta naši o 100-godišnjoj zabrani gej propagande u svakom smislu. Eto, toliko. Hvala vam. Zahvaljujem i prepuštam reč gospodinu Mladenu Obradoviću. Izvolite. Dame i gospodo, obraćamo vam se kao srpski rodoljubi koji su duboko zabrinuti za duhovno, biološko i moralno stanje srpskog naroda, koji su duboko zabrinuti za sve ono o čemu su moji uvaženi prethodnici govorili i što je jasan pokazatelj jedne dugotrajne i vešto isplanirane duhovne agresije protiv srpskog naroda. Mi unazad već decenijama
slušamo o tome kako su Srbi neki loši momci, kako su Srbi agresori, pa su tako Srbi agresori bili braneći svoje ognjišta u Srpskoj krajini, pa su Srbi bili agresori kada su branili svoje domove u Republici Srpskoj, pa su isto tako Srbi bili agresori kada su branili svoje svetinje na Kosovu i Metohiji, pa evo i sada kada hoćemo da odbranimo zdravlje ne samo nas, savremenika, već i potonjih pokolenja, naših potomaka. Ponovo smo agresori, ponovo smo nasilnici, ponovo smo huligani i tako dalje i tako dalje. Ne, gospodo, mi smo isključivo zabrinuti za dobrobit svoga naroda. Mi iskreno želimo dobro svakome. Mi iskreno želimo dobro i pripadnicima tih takozvanih LGBT ili kako se već zovu grupacija. Mi njima kao pravoslavni hrišćani želimo da se pokaju i da više ne žive u tom grehu. Ali kao odgovorni pravoslavni Srbi, kao ljudi koji imaju svest o potrebi očuvanja svega onoga što je sveto i čestito i milome Bogu pristupačno, naša je dužnost da se i ovoga puta oglasimo i naša dužnost i ovoga puta da odlučno, čvrsto, jasno i glasno kažemo ne. Mi, dakle, ovom prilikom zahtevamo od državnih organa Republike Srbije da preduzmu sve neophodne mere za zaštitu duhovnog zdravlja nacije, da preduzmu sve neophodne mere za zaštitu Ustava Republike Srbije, koji nedvosmisleno kazuje da javni skup može biti zabranjen, između ostalog, iako se njime ugrožava bezbednost građana, i ono što je posebno važno u ovom trenutku, ako se njime ugrožava javno zdravlje i javni moral. I smatramo da ove manifestacije, takozvani Beograd Pride, da sve manifestacije koje su uključene u njega itekako ispunjavaju uslove koji su propisani našim Ustavom za zabranu. Smatramo da je potrebno preduzeti i trenutnu i trajnu zaštitu verskih osjećanja, javnog i porodičnog morala i bezbednosti građana, i to na sljedeći način. Kao prvo, zahtevamo zabranu takozvane parade podnosa, odnosno parade sramote, zakazane za 6. oktobar 2012. Potom zahtevamo zabranu antihrišćanske izložbe takozvane umetnice izvesne Elizabete Olsen-Wolin, najavljene za danas, 3. oktobar. Potom zahtevamo hitno i neodložno donošenje zakona o zabrani homoseksualne propagande maloletnim licima, o čemu je gospodin Ivanović već govorio. I također, nadovezujući se na izlaganje gospodina Stamenkovskog i nadovezujući se na uspešne primjere zaštite javnog morala i zdravlja nacije u bratskoj nam pravoslavnoj Rusiji, zahtevamo donošenje zakona poput onoga koji je upravo ovih dana donesen u Ruskoj federaciji, a to je zakon o zabrani vređanja verskih osjećanja pripadnika tradicionalnih verskih zajednica. Da stvar ovdje bude potpuno jasna, kao što je uvaženi gospodin Trifković već objasnio, da se bilo šta slično dogodilo, ne samo u Srbiji, već i u državama koje sebe smatraju mnogo većim zaštitnicima i pobornicima demokratije i ljudskih prava, poput Sjedinjenih Američkih Država, da se bilo šta slično tome dogodilo, recimo sa prikazivanjem važnih osoba iz muslimanskog verskog života ili pak recimo sa nekim jevrijskim svetinjama, čitav svet bi o tome brujao. Ne daj Bože da smo mi Srbi to uradili, možda bi nas već i bombardovali do sada. Međutim, onda kada se ruglu izvrgava Gospod naš Isus Hristos, onda kada se ruglu izvrgava Srpska pravoslavna crkva i svetinje srpskog naroda, onda nema veze, onda nije važno. Proglasite Srbe odmah agresorima, divljacima i huliganima i sve će biti u redu. Neće moći tako. Mi naglašavamo da ukoliko se vlasti, ne daj Bože, ogluše ove zahteve, a to nisu samo zahtevi nas petorice koji ovdje sedimo, to su zahtevi ogromne većine našeg naroda, a ujedno vidjeli smo i danas, oglasio se i njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, sa veoma dobrim i vrlo, vrlo jasnim saopštenjem. Dakle, to su zahtevi ogromne većine našeg naroda i svih najvažnijih institucija našeg društva. Ukoliko se, dakle, vlast bude oglušila od sve ove zahteve, mi ćemo biti prinuđeni da 6. oktobra organizujemo nenasilne građanske proteste na više mjesta širom Beograda. Također, bit ćemo prinuđeni i da primjenimo druge zakonite i legitimne oblike narodne inicijative za odbranu Ustavom i zakonima zajamčenih prava, duhovnog i moralnog zdravlja i budućnosti nacije. Ovom prilikom
želim također da istaknem da, kao što vam je poznato, patrijarh srpski gospodin Irinije je zatražio zabranu ne samo takozvane parade ponosa 6. oktobra, već i današnje izložbe takozvane umetnice, samozvane umetnice, izvesne Šveđanke. Svima vam je već poznato iz kojih razloga. Mislim da je naša javnost već imala prilike da se putem određenih štampanih glasila kao i putem interneta upozna sa sadržajem te izložbe. Mi se zaista iskreno nadamo da će vlast poslušati apel patrijarha, tim pre što je premijer i ministar unutrašnjih poslova, gospodin Ivica Dačić, pre stupanja na svoju dužnost išao upravo kod patrijarha Irineja da zatraži blagoslov za obavljanje svoje funkcije. Mi naravno smatramo da je to bio veoma dobar potez i pozdravljamo i nadamo se da će i u budući naši političari tako činiti, ali ovoga puta očekujemo od gospodina Dačića da, budući da je uzeo blagoslov od patrijarha Irineja, onda i posluša šta mu taj patrijarh Irinej kao njegov i naš duhovni otac kazuje i ovom prilikom i da naravno zabrani i ovu antihrišćansku izložbu i povorku srama 6. oktobra. Ukoliko ne dođe do te zabrane, govorimo o današnjoj izložbi, pošto smo doznali, zvali smo jednostavno Centar za kulturnu dekontaminaciju gdje ta izložba treba da se održi, pitali smo da li je to izložba otvorenog tipa, oni su rekli da jeste, da je ulaz dozvoljen svakome, onda ćemo se nas petorica kao slobodni građani ove države pojaviti i zaželit ćemo da kao slobodni građani se i lično uverimo u to kakav je zaista sadržaj te izložbe, da li možda nas je neko obmanuo putem interneta ili putem medija. Zaželit ćemo dakle da se i lično uverimo u to kakav je njen karakter i kakav je njen sadržaj. Toliko, a sada izvolite ako imate nekih pitanja. Hvala. Ja bih samo dodao još jedan detalj, a to je da treba shvatiti da car nema odelo, da američka politika koja sada zvanično uključuje propagandu LGBT aktivista širom sveta, zapravo nema negativne konsekvence po Srbiju kojima bi mogla da zapreti u slučaju da vlasti Srbije ostanu dosledne u odbijanju ovog veoma teškog oblika kontaminacije. Jer u ovom trenutku to je imperija na zalazu. Njen zalaz će potrajati poduže, ali njene globalne odgovornosti koje se gomilaju u sve su većem raskoraku sa sposobnošću njene opadajuće ekonomske baze i njenog sve hohštaplerskije zasnovanog lihvarskog finansijskog sistema da izigrava nekakvu globalnu imperiju koja može da ide okolo i da deli lekcije o tome kakve sociopolitičke i kulturne norme ostatak sveta treba da sledi. Prema tome, u suprotstavljanju ludilu osvedočenom u podršci State Departmenta ovakvim skaradnostima, treba imati na umu dve stvari. Da povlađivati ludilu znači postati njegov deo. I kao drugo, da rekavši ne pritiscima iz Vašingtona, Srbi nemaju apsolutno ničeg da se plaše osim straha samoga. Ako imate neka pitanja, ja vas molim da se javite. Možda vi želite nešto da dodate? Već to sad rečeno, ne. Ukoliko nemamo pitanja a imate samo trenutak zbog snimanja. Nevenka Stojčević iz Geopolitike. Imam samo jedno pitanje. Očekujete li da će večeras srpski narod doći u Deligradsku i pokušati da spreči možda otvaranje ove izložbe skaredne? Dakle, ponovit ću da ćemo, ukoliko ne dođe do zabrane večerašnje izložbe, nas petorica kao slobodni građani doći na izložbu na koju je slobodan pristup.
da pozovemo sve druge slobodne građane koji se ne slažu sa ovom idejom i sa idejom te izložbe, da dođu i pogledaju, pa čak i ako se slažu, nek dođu, nek pogledaju, da se uverimo o čemu se tu stvarno radi, da bi mogli adekvatno da o tome kasnije razgovaramo. Da, ja bih želeo samo da napomenem u čitavoj situaciji šta se dešava, da su jutros mediji izveštavali o tome da će tu izložbu čuvati 2000 policajaca. Zamislite sada ovu situaciju da nekakvu izložbu koja radi protiv naše države i protiv vernika, odnosno protiv svih nas, čuva 2000 policajaca koje ćemo mi plaćati iz našeg džepa kao poreznici ove države. Znači, mi plaćamo državu da država se u bukvalnom smislu bori protiv nas. I to je stvarno jedna velika tragedija našeg društva i kako je gospodin Mladen Obradović rekao, ako se ne uzmu pamet zaista i ne dođe do zabrane svega toga, evo i mi ćemo se uputiti tamo pa ćemo vidjeti o čemu se radi. Znači, kao slobodni građani imamo pravo da posjetimo izložbu, imamo pravo i da postavimo pitanje tim ljudima. Naravno, govorim da je čitav naš otpor nenasilan. Jednostavno, hoćemo da kao građani izrazimo i naše mišljenje povodom tih dešavanja koja su večeras u Beogradu. Imamo još neko pitanje? Imamo. Dobar dan, ja sam Petar Okvić, imam pitanje za gospodina Gašparovskog. U ime internet portala, kako dijaspora sarađuje sa ovim mladim momcima iz patriotskih organizacija? A znate šta, mi ne sarađujemo. Mi smo se našli ovde slučajno i na istom zadatku i razlog zašto smo pristali da budemo prisutni kao dijaspora u ovom kontekstu je da smo vrlo ogorčeni i vrlo uvređeni ovakvom situacijom u državi, da smo dobili utisak da je javno mnjenje u Srbiji intimidirano i da je zatajilo, da je vlada intimidirana i da je zatajila, da je izgledalo je do jutros da će čak i Srpska pravoslavna crkva biti intimidirana i da će zatajiti. A neko mora da stane na put ovom teroru manjine nad većinom. Mi, bar u inostranstvu, vrlo dobro poznajemo huligane. Odakle ja dolazim, ja živim na 3 milje od najvećeg ragbi stadiona engleskog. I vrlo mi je poznat fenomen huliganizma i vrlo mi je poznat način na koji oni to rade i do koje mere i do koje granice idu. To jest bez mere i bez granice. Oni, za razliku od ovih mladih ljudi, nemaju nikakav idejni, moralni, socijalni ili religiozni kontekst. Oni razbijaju i ruše sve pred sobom iz čistog razloga obesti i agresije i moći. Mi ne nalazimo da su ovi momci huligani, u stvari ne nalazimo uopšte da ima bilo kakve paralele između njihovih aktivnosti i toga šta čine huligani na zapadu. I nama u tom kontekstu ne smeta da budemo za istim stolom sa njima, čak šta više, jer smatramo da su u ovom društvu u kome je sve zatajilo, jedino još oni časni momci koji brane svoj ponos, svoju otadžbinu, svoju veru i koji su spremni da nešto u vezi s tim i urade. Bilo bi jako dobro da ti momci ne moraju da budu istureni na front, da
institucije koje sam promenuo, prvenstveno javno mnjenje, prvenstveno svaki čovek u ovoj državi koji ne misli ovako kako misle ovi koji im nameću ovakve sramne događaje, pa onda vlada, pa onda i crkva uzmu svoju odgovornost u ruke i oni preduzmu korake i mere da spreče i da zaštite većinu od terora manjine. To bi bio moj odgovor. Ukoliko nemamo više pitanja za naše današnje govornike, ja vam se zahvaljujem na prisustvu. Hvala.